นี่อันนี้ก็คือ displacement ก็เท่าว่า this proportion และ displacement ที่จะเกิดเวลา this proportion และ displacement นี่เราจะเกิดกำลังการกระจายการนี่คือ reaction อาการเป็นเวสีอ่ะอีกอย่างนึง H2 และ O2 นี่ตานี่ส่วนhydrogen peroxide ka apel dar drop hoda ba anway ko calcium carbonate ki apel dar thawni chu eta thiame ati kan reaction reng product ka apel dar pe khani in reaction ne kan techin kha sin shu thiya reaction position reaction ni kitia ki mase decomposition be be te thania lo ta ni chu hey entire hydrogen peroxide ki mo hydrogen peroxide ni te en yani hydrogen ni oxygen ni tian entala oxygen lam to pi da ta tu ro redox reaction ai no zero to china ma ta molecule tu da ni in combine na ro fa ana ma ne ni oxidation state ka zero china ro this one water ai oxygen ni oxidation state ni chai oxide ni ta ro oxygen ka peroxide ama kan ni oxidation state oxide oma peroxide oma superoxide bodro oxide ka minus 2 pa hai ko chuan peroxide ni kha minus 1 superoxide ni chuan in plus half kan ti ko mo chuan ni minus 1 ka minus 1 changin 0 chu su oxidize ni tro minus 1 changa 0 chu ice na ma choti na minus 1 at 0 chu sang so tro minus 1 to 0 ni chuan asama choti na ya oxidize niya ani le minus 1 to minus 2 so atiam so ka dro reduce ko dro hetia en me to reaction ni decomposition ang tho khan kan ko ni chu ma se decomposition ang tho khan ni ma se la atom pakhat hi product ka pakhat so ka mo ai oxidize pakhat so ka reduce ko chuan hetia ni chu decomposition kan to ba disproportion reaction kan ti kana sha sha ti yang this proportion reaction kasi tama ito yan taro filter tama kan itani para polyps ke boksuan this proportion kan itani ituan ikan sirma sampai tu kita kan substitution or displacement ya substitute kan ituan kan reaction na kan reaction ni pakata ka atom pakata thindangin kan replace to din kan ita taro tu replace tu zir kan si shang kan itani replace to ka free radical na replace ni chuan free radical substitution reaction kan tia mo replace to ka electrophile ni chuan electrophilic substitution reaction kan tia kitia be replace to ka nucleophile ni chuan nucleophilic substitution reaction kan tia ni example ko ka help chama CH3 CH2 Cl+ aqueous KOH ini produk kita 3 CH2 OH plus terus yang tahu lah CLI yang ini kita OH terus jadi ni tuan ini substitution reaction kita terus yang type of substitution ni yang free radical Cl minus replace to OH minus kan ni kita terus OH minus si electrified ni nucleophile terus so pagi ni nucleophilic substitution reaction ni kita ni tu. Jadi siapa yang kita terus CH3 CH4 plus Cl2 kita ialah Cl ni upgrade ka radical ni. Kapan terus? Yang radical ni adalah hydrogen ka replace CH3Cl. Kapan terus? Replace tu ka radical ni bahkan radical substitution reaction tadi. Abi tu din alkene na ni ketika akan guna kecu alkene akan sama yang free radical kecu tuan electrophilic ni ya nucleophilic ni ya itu ni replace tu nucleophilic ni tuan mechanism tadi siapa pang ya nucleophilic substitution reaction tu SN nanti tahu mechanism tadi siapa ni SN1 mechanism ni SN2 itu siapa ME replace tu kan nucleophile ni
to put on a mechanism ja ro ti ta se la thil shang pa ko lo SN1 ne mo SN2 mo kha ni RX zong zong an ni do na ni tu in ma tlam pro tam do zir tu po de la an mechanism ka na pe do to ka mang ko SN1 ne mo SN2 mo kha pa kha on tu so na ni chuan some of the examples of substitution reactions are to na